Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere. Kua whakahaere hui a rangatahi a te rōpū Toitū Te Tiriti me te whakaaro ia kei ngā rangatahi te mana ki te ahuahu I te anamata o Aotearoa. Nōku te honore kia noho tahi atu au ki te kai tōranga pū o rangatahi rawātu o tēnei whenua ki te kōrero mo te Pāti Māori mo Hauraki-Waikato me te ara whakamua. Kei te ahu atu I te kaparangatira ki te whanganui ātara ki te pakanga ki ngā haua whiowhio I te whiringa tō o te whutupōro ngai o a te pō a pōpō. Kei aku piki kōtuku huri noa I te motu nau mai ki te karere I tēnei rā. Nā, kua whakahaere hui a rangatahi te rōpū Toitū Te Tiriti me te whakaaro ia kei ngā rangatahi te mana ki te ahuahu I te anamata o Aotearoa. I te hui nei ngā kaiarahi maiangi e toha ana I o rātou mātauranga e ōhia mano ana I ngā whakaaro o te wā. O tira e wānanga ana me aha rātou e rereke ai te apōpō o tēnei whenua ki Aotearoa pai ake a taua wā. I haere a mārena mane ki te hui taumata nei I tū ki te marae o te mā hure. He kaupapa I whakaara ake I runga I ngā tiriti e oha ana I nae nei ki ngā hinengaro o ngā rangatahi kua hui ki konei. Tēnei wānanga e meinga nei ko Toitū Te Rangatahi karanga atu ana, e haka kotahi ana I ngā rangatahi o te wā, kia haere mai, kia wānanga hia te Hawaii ki hau, kia wānanga hia hoki te rangatiratanga I roto I te rangatahitanga koia. E oe anō, he aha te āhua o tētahi Hawaii ki hou I nā ko ngā rangatahi te rāka waihanga I te ao, e tū mai nei. Kaupapa matua tira au ta tātou wānanga I te rangi nei. Tētahi mea mōku, tētahi mea mo tētahi upe. O mō tātou katoa, ko te oranga tonutanga o te mokopuna I ngā ahuatanga katoa o tā rātou oranga. Kura mai, hauora mai, hakinakina mai, wera mea katoa, e rite tonu tā rātou mana ki ngā mana katoa. And that mana, that rangatiratanga, there's no piece of paper that could give that to us. And there's no piece of paper that could take that away. E tino hakahihi anau I ngā iwi nei. Kei konei ngā hakautu ki te pātai, kei hea te Hawaii ki hau, mā hea tai atu ai. Kei konei katoa, no reira ka nui taku hakapono ki tēnei reanga hau, e pihi ake nei, e ngunguru nei koia. Ko ngā papamahi te wānanga nei hei aki te rangatahi kia whakaaro hohonu, kia tū maia, kia arahi, rangatirai. Ko ngā papamahi nei he mahi toi, he tito waiata, he tito hoki etahi takinga kupu spoken word nei, rota nei, ka mutu, he wānanga, he tutu I ngā hangarau o te social media, kia hanga mātou ngā iwi nei, hei a pēhea, hakamahi atu ai tērā tapu, hei kaue I ngā kōrero o tēnei wānanga ki ngā hinengaro ki ngā ngākau o te iwi whānui koia. Ko ia kōrero o te rā e whakahau ana I te wero, he aha te taonga tuku iho, ka waiho mai ki muri. Kia rite katoa, kia puta hei raukura, mō rātou maha, engari kia pai ai tō rātou puta, kia tautoko ai tō rātou puta ki tēnei ao. Te mea nui kia haumaru tonu I te kaupapa, e rangi kia tū tonu ia I runga I ona waiwai, nā ka wā ke haere I te whāroatanga o te whenua. Mai te wānanga ki te mahi, ko tēnei hui te wāhi e koi ai ngā whakaaro, e puta ai ngā kaiarahi, o te apopo, mārena mane, te karere. Hei whaiwhai noa ake I te rāpūrongo I te roanga o te tau kua mahue ake nei. I te toromi haere, te Pāti Māori, I te nui o ngā kū raku tarā whare, I te nui hoki o ngā tātā e perepere hia ana I waho
ki tō rātou whare. Ko tā te māngai tō rangapū mō Hauraki-Waikato, ko tā Hana-Rāwhiti Maipi-Clarke ki te roanga o te tau, he mātakitaki, he whakarongo, he wānanga. I nai nei korite ia ki te kōrero i ona whakaaro. Ka tono kia kōrero motu hake kia te karere. Nā reira, nōku te honore kia noho tahi atu ki te kai tō rangapū rangatahi rawa atu o tēnei whenua ki te kōrero mō te Pāti Māori, mō Hauraki-Waikato me te ara whakamua. Nā reira, ko roa ngā kōhimu e a whio ana i te Pāti Māori, nā koetahi e ki ana kā wehe a hana, koetahi e ki ana kā noho a hana. Kei ko nei koe hana hea tō whakatau. Kā noho koe ki te Pāti Māori, kā wehe rā nei koe i te Pāti Māori. Ko whakatauri a ka noho au ki roto i te Pāti Māori, hei kai tō rangapū, hei kai karere, mō Hauraki-Waikato i nei taupotinga 2026. Mōhi ana koe hea te pātai nei, nā te aha. Ka nui ngā whakataunga a tēnā tangata ki au. Me taku wai mari ki ēnei whakaaro. Heoi anō me taku whakatau ki roto i a hau anō. Tuatahi ko ngā kōrero a kingi tū heitia kia whakakotahi ai i te iwi Māori. Ki te wehe au i te ao tō rangapū, kua tino kitea i ngā raruraru, i ngā whakawehenga i a rohe a te motu whānui i roto i te ao tō rangapū. Me taku āwanga ki tēnā, kātahi, kārua, ki taku nei mōhio, tēnā pēr ko Hauraki-Waikato titihi o ngā tūru ka whakatauri a ko wai te kāwanatanga hei te noema. I ki koe ko tētahi o ngā take nui i whakatau ai koe kia u ki te Pāti Māori, kia hoki anō koe ki te whare pāre mata, te rāpea. Ko te kotahitanga me te whakahau ki ngi tū heitia kia kotahi te iwi Māori. Ko te Pāti Māori tētahi rangapū, tētahi rōpū, kāri tino whakaatu mai i te kotahitanga i roto i ēnei tautata nei. To expel Maria Mino Kapakingi and Tākuta Ferris from Te Pāti Māori. Well, that's an issue of trust, and it's been so badly broken. E whakapono ana rānei koe, ka tāia e te Pāti Māori, te whakapakari anō i ngā here i te whanaungatanga i Wainganui, i a koutou, kia whakaatu anō ai koutou. I te kotahitanga e kōrero hia nei, i kōrero hia nei e kingi tūheitia. Ka tae e koutou? Ko titihi o aku tino a wanga ko te tōrangapū a hapu nei, a hapori nei. Ngā mea, ngā pire, ngā mahi a te kāwanatanga, māma noiho tēnā mai. Māma noiho ki te whawhai te Pākehā, because there's a common enemy there. I te wā ka hoki atu koe ki tō ki tō marae AGMs, ki te kura boards, ki te league committees. Ara anō atu ngā taupatupatu. Engari, e rongo ana i te wanga o te iwi Māori ki itihi o ngā whakatau a te Pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwahi rua hoki. Heoi anō ara ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kātahi ko te whakakotahi i te iwi Māori, kā rua. Ka toru i aku haerenga ki tā wāhi ki ngā iwi take putanoa i te ao, ki Amerika, ki te whare a Donald Trump, ki te White House, ki te United Nations, ki te Governance School, ki Oxford. Ko tā rātou, ko ngā tangata iwi take o kona ki Amerika, ko tā rātou kōrero mai ki au. Oh, we could only dream of the day that we could ever have an Indigenous political party. And they also said that they've got 571 tribes that don't agree with each other at times too. And me taku tino marama ki nei kōrero a iwi take nei. Nā reira, koina e te ho ngā wanga, engari anei te ara, kua ti pako, kua whakatauria e au. Ko koe te kuru paunamu o te ao Māori i roto i te ao tō rangapū. Ne? Ka te tiro
Ngā kokonga katoa te iwi Māori ki a koe, ka hia ki te uta i te korowai o te aroha, o te whakamarumaru ki runga ki a koe. Kia haumaru koe i roto i te whare pāremata. Kātahi ka te tiro ki ngā kaiarahi i te Pāti Māori me te whakaaro ake. Ko te iwi Māori whānui tēnei, ka whakaaro ake. Kāore rāua i te manaki i tātātou kuru paunama. Kei te tika rānei tēnā kōrero, kei te he rānei tēnā kōrero. Ai rānei, kua manaki hia koe e rāua i roto i enei taunei. Ai rānei, kua ahua whakareere a koe e rāua i roto i enei taunei. He ua te pātai engari, anei te pātai ki a koe. Kau. Kua awhina te katoa i ahau, te pāti, ngā rangatira, he ua mō aku mātua ki te awhina i au. He ua mō aku teina ki te awhina i au. Ko taku kōrero kia rātou, you know, everyone's going, well, we need to look after you, we need to. And I said, i ngā marama tata nei, kua pakari haere ahau, ki te kōrero atu kia rātou, te tae e koe ki te awhina i au, i te wā kai roto au, i te muru Aoteahi ki ngā debating chambers. Tahi noi ho te turu i reira. Tahi noi ho te turu i reira. Engari i te wā ka hoki au, ki te kāinga, i te wā ka haere puta noa i te motu, awhina mai au i reira. Ka pai. Nō rewa, e whakai ana rānei koe, pātai whakamutunga tēnei, engari ko te hana tuatahi i haere ki te whare pāremata. He rereke rānei tērā hana i tēnei hana e noho nei tēnei wānei. Mena he rereke, hea ngā rereke tanga. He nui ngā rereke tanga. Hea te tai. Ko te kupu Pākehā, ko te adolescence. So kua pake ke koe. Kua tupu koe. Kua tupu, you're growing up in the job. This is my first job I've ever had, eh? And kei te mātaki nā i te ao i a koe. And kei te mātaki i a rātou i te wā ka heke, kei te mātaki i a rātou i te wā kai te piki hoki. Engari, ko tāku, te whai wā, te whai wāhi, te whai tangata, ki te whai wā ki te pakiaka, i ahau anō ki te whenua. Touch grass. He beehive, eh? It's a place that has absolutely no connection to the real world. And especially the world that I live in here, in Rahui Pukeka or in your community. Nā reira, he uaua tēnā. Koira te tino uauatanga o te kaitorangapu ki te hoki atu ki te kāinga. Ki te noho ki Wainganui o rātou whānau, te noho hei tangata noiho. And koira taku tino... Te oranga, ne? Rautaki, hei whakarau ora i ahau ana. Ko te oranga, ko te whenua, ko te awa, ko te maunga, ko te whānau. Kairiko atu. I pai rawa atu te noho tahi te kōrero tahi ki tērā o ngā ira mutu whakahirahira aku. Me te aha, kau taina atu ngā māngaritanga, ngā ukahatanga katoa te rangi me te whenua ki runga i aia mo te mahi nui. Kei mua i aia i tēnei taunei. Kāti kei te mahue i ngā ratonga hauara hinengaro o tēnei whenua etahi tukanga haumaru nui. Koera te hua nui o te whakatewhatewhatanga e pāna ki tētahi kōtiro te kaumātahi ngā tau i pōhe he tiai he tūroro hauara hinengaro pakeke ia. I herea ia, e rua rawa ngā taima, ka pūwero hia hoki ki tētahi orongo wā, ahakoa kāri i kitea he whakaitanga i awai ake rānei i te tuatahi. Hei tā te tumu whakahaere o te hauara hinengaro o Aotearoa, nāna nei te whakatewhatewhatanga i kōkiri, kei te aroha atu ia ki te kōtiro o rātou koto na whānau. Hei tā te pūrongo i hua ake i te whakatewhatewhatanga, me mārama ake te tukanga e mohi o ai ko wai te tūroro me whakapai ake i ngā tūkanga whakangungu ake i ngā kaimahi me kahake ake hoki te whakawhiti kōrero me te chaki raunga kia kaua tēnei momohapa e hokia.
Kua whakawātea hia he wahine no Aotearoa I te hāmene I utai nātu ki runga ki aia e ngā āpiha uru whenua o Amerika I te āhua nei ka tukuna ia I te whare here here a ngā rā tata nei. Mai rā no I tōna tamarikitanga koe nohoa Eveli Wihongi ki Amerika. Engari ka whakatūria ia I te taunga wakarererangi o LA ia ia e hoki ana ki Amerika I Aotearoa nei. Kei te wahine nei e toru te kaumāwhitu ngā tau, tāna kāri kā kāriki. Engari, ka mauheretia tonu tia ia I runga I tētahi hāmene taru I te tau 2014. Kua takahurihia tērā hāmene I naia nei hei tā tana roia, hei tā Mark Christopher. The filing has been submitted to the Immigration Court. We are simply waiting for the judge's signature, and she will be released. Ko tēnei te rā e tohu ana I te tekau wiki ona e noho mauhere ana. E te iwi hei muri ake I ngā whakatairanga kei te ahu atu te kaparangatira ki te whanganui ātara, ki te pakanga ki ngā haua whiowhio I te whiringa toa o te whutupōro ngaio a te pō a popo. Hoki mai anō ki te Karere. Toko whitu, ngā kai tākoro hō ka whai wāhi nui ki te taumā heke hoa whenua o te ao, mo te wā tuatahi te kapa poitarawhiti o Aotearoa. I tohua e kahurangi Nolene taurua me tōna tira whiriwhiri, te kaumā rua kai tākoro ka ahu atu ki Glasgow. Kei a Tāroi Black, ngā whakamahuki. Catherine Hall. Tētahi ki tētahi. I karanatia nā inua. Martina Salmon. Ko tutuki nā wawata. On behalf of us four, we just want to say a big thank you for coming along. It's so special having you young girls here and sharing this moment with you guys. The best part was probably seeing all the players come up and hearing all the rest of the players being picked and stuff. It was super cool. Mōnā kai tākoro I whairau he tohu mo te haerena kei mua I a rātou. Yeah, I'm super excited. I think there's no really word to describe what it means for me, for the team, I guess, for my family, for our families. Sunray, you guys have to you've got one turn each at the hoop, okay, to try and score it. Yeah, we get to go away and represent our country. It's something that we really enjoy doing, and to be able to showcase a sport that's so skillful. He kaupapa nui tēnei mō te tira nā te mea he nui nā raruraru I mua I te hokina mai o taurua ki tōna tūranāke. I've had the opportunity to be in some of the clubs as well, to be a part of their training, so it's not foreign to me, and it's like riding a bike, I must admit, so I can't wait, man. That first training is going to be a boomer. Mo Mila Ruelu Buchanan, he hokina nui tēnei I muri I tētahi wharana nui I tēnei tau. It felt like the end of the world for me, and you know, it was isolating, learning to navigate how to walk again, but I didn't have to navigate how to talk again, that's for sure. You don't need to. And we love the hype girls in the squad. Yeah, but and obviously, you know, gaining that confidence back. A kāre he akorana nui ke atu I enei toki poitarawhiti. When you put on the silver fern, it's such an honour, but when you get the pinnacle events like the Com Games and the World Champs, it just heightens that expectation, I suppose, and that prestigeness that you actually get to wear the fern with a lot of different sports that you play around as well. So it's very, very special. Taiki. Rima wiki kei te toe mo Glasgow, aha kua ka iti te wā, te whakarite, e nari he nui nā manako, e tatari mai ana. Tāroi Black, mātuia. Whutupōro kei te ahuatu te kapa rangatira ki te whakanui ātara ki te pakanga ki ngā haua whiowhio I te whiringa toa o te whutupōro ngaio a te pō a pōpō. E hi kaka na te haika no Ngāti tū whare toa a Damien McKenzie, a rāua ko te kaiako tuarua no Ngāti Mania poto a David Hill. I rungi te mōhio he tākoro mana nui tēnei kāmutu, he mea nui ngā mea iti e toa ai. Anei rā a Macy Cookie. Ko tai te kaparangatira ki te taunga wakarererangi o tāmaki makaurau. Yeah, very excited. It's been a great week so far, and you know when you kick off at the start of the year, this is the moments and the weekend you want to be involved in, and
Yeah, we're really excited. We've been here before, had past experiences in finals, so it's going to be a big challenge this weekend, but one we're looking forward to. Ko te kaumātahi tau a Damien McKenzie o ngā titu whare toa e tākoro ana mo te kaparangatira. We obviously know the threat that the Hurricanes pose. You know, they've played some fantastic rugby all year and obviously led the way there. And I think we play quite a similar brand of rugby, so both teams will be trying to throw the ball around a little bit. And I guess in finals rugby, it's about winning small moments in matches. So, like I said, we've been here before. We've had past experiences where, we haven't quite been able to get over that last hurdle. So, I think as a group we've been growing and really ready for this weekend. It's been a good week of prep, and we know the challenges coming ahead of us. They've got a sold-out cake tin, so they're going to have a lot of support. So we'll be up against it in that respect. But I'm sure there'll be a lot of Chiefs supporters in the stand, and looking forward to getting down there and checking out the weather and the conditions, and so that will be one of the challenges as well. But just prepared for whatever the game throws at us. E toru ngā wā a David Hill kai ko tuarua o ngā rangatira e tākoro ana me te kapa o pango Māori a ka timata tana tākaro me Waikato. I think they've just done a great job this year preparing for this. The last couple of weeks in finals time has really asked a lot of them, and they've stepped up in everything they've been asked to do. So just excited to go down there and play a Chiefs style of rugby, and looking forward to it, and just thanks for the support for everyone out there and keen to get stuck in. Class rugby is built up of little moments in games and moments you're not always going to win, but it's about winning as many moments as you can, and feel like as a group we've, like I said, learnt from past experiences. We've built and grown really well across the season and got ourselves to the point of the year where you want to be involved in, and as a group we're ready for this challenge on Saturday. Hei te haurua I te whetū ka tīmata te whiringa toa I Wāhanga I te kaparangatira me te kapahau a whiowhio kia tau wai ko te toa whakaihuaka o te Super Rugby I tēnei tau. Mei si kuki, maukaha. Hei muri ake I te whakamatuatanga ka whakahahakitia o tātou mahara o tātou whakaaro ki ngā huarere. Ka toko ake nei ki te motu a Anei rangi whakatānei. Hoki mai anō ki te Karere e te iwi, e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Hua paki te huarere puta no I te motu, hei Anei rangi whakatāne, heua tā mutu noa nei ki etahi neha. Hoi nō re tiwi, koena ngā kohinga kōrero, ngā kohinga pūrongo a te Karere mo tēnei rā tūrou. Hawaiki.